Ati tukianjĩrĩria mũtambarũko witũ nĩ atĩ indo cia mamirioni ma mbeca nĩ ihĩire na gũtuĩka ngamo mwena wa Naivasha gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nakuru, na nĩ thutha wa mwaki mũnene kũhobanĩria indo iria indo iria irarĩ kĩharo-inĩ kĩa Hell's Gate. Kũringana na aikari arĩa muma mwena ũcio nĩ matarĩirie atĩ mwaki ũyũ ũrambĩrĩirie nyũmba ĩmwe na gũcoka wambĩrĩirie nyũmba ĩmwe na gũcoka gũtherema nginyagia nyũmba iria ikũriganĩtie na gũcũngĩrĩria hathara nene ya mamirioni ma mbeca. Igeria rĩa kũgeria gũthara indo ici nĩ rĩringire ihiga kuona atĩ aikari matikwĩharĩrĩirie kumanagia na mwaki ũyũ. Rĩu gũkĩrĩ ũguo, thukuru mwena ũrĩa ũrĩ wa kũritha ciara na ũrĩa ũrĩ mwena ũcio ũhonokire ciarĩra kuona atĩ nĩ gũkuhĩrĩirie harĩa gĩcanjama kĩhanĩkĩire no hĩndĩ wakorwo gĩteithĩka kuona atĩ mwaki ũyũ nĩ ũkorirwo kana nĩ ũcokire kũhorio mbere ya gũthiĩ na mbere na gũtamba na njĩra nene mwena ũcio wa Naivasha gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nakuru. Sijajua chanzo ya hiyo moto juu ilianzia kwa nyumba yangu, lakini sijajua kianzilishi ni nini. Kitu nyumba, vitu za kazi, hoteli, club, vitu zimepotea, zimechomeka zote. Kuna kitu tumeokoa. Namshukuru Mungu ni kwa sababu watoto wote wa children home wako hai, hata wadogo, na vitu zetu zimeokolewa. Siko pale maguo nini, hata igawa kuna vitu zimeporwa, chakula ndio imeporwa, lakini tunamshukuru Mungu ni kwa sababu chakula ni watu huleta na Mungu atagusa watu na wataweza kutuletea. Hapa ninakuwa na duka na store ninaweka kila kitu na hakuna kitu nimeokoa. Chumoto ilitoka kwa jirani nikaambiwa ati moto. Sasa wakati nilitoka kurudi hakuna kitu niliokoa watu. Hawa watu wetu ambao wameadhirika, vitu zao zimechomeka, manguo na wala nini. Naomba kwamba madam tuwe na mpangilio ya kuona kwamba vile tunaweza rejesha hawa watu katika maisha yao ya kufanya biashara tena, angalau wakuwe na tumaini kuishi. Kwa sababu ninahofia kwamba maisha haya kwamba walipoteza kazi na tena wapoteze vitu za dhamana kama hivi, tuna uwezekano kwamba tutapoteza watu watakufa kwa ajili ya stress ya hii mambo. Najua sasa kuna watu wengi hawana mahali ya kulala. Kwa hivyo mimi Kenya nataka kuhakikishia ni ya kwamba nimekuja kusimama hapa kuhakikishia hakuna mtu atalala nje leo. Kwa hivyo chakula tutawapea, malasi tutawapea. Nitaongea na all stakeholders. Hapa tuna watu wengi ambao hufanya kazi pamoja. Pia tutawaita kama our MP, kama our woman rep, kama Red Cross people, mtawaona hapa shortly.